米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Pakai ni i ulah no falu做啊马嘎嘎比吉达，我们以爱心彼此连结。以萨嘎自在啊哥林多，多鲁古沙法阿兹方，多鲁古沙法阿多谢尔，刷萨。你告里拉，o mararir a iraku bitier atau pafalu cuan atau ulah. Unini a turu i o ulah ko sa taramanai saat. 哥林多前书第13章第13节说：然而信心、盼望、爱这三样是永存的，而其中最重要的是爱。萨利嘎嘎奥，我尼嘎丹能得努辛苦伊，在嘎人我所林奈个法律做伊达阿米第二都卡瓦斯，马丁纳普都伊达我尼嘎达拉马安努乌拉努卡瓦斯萨嘎，把所林kita都卡瓦斯。atau masa rujud ku falu ita amitah di i jinglaran. Rumah satu, o pakai ni ai i masa si ulah-ulah amilah ci kita to limood no tabang ci Yes Kristo. 坚定的信仰不只是忠心信主而已，而是我们经历了上帝的慈爱，所以愿意相信他，并且全心依靠他。另一方面，我们是以彼此相爱来实践主耶稣基督所教导的诫命。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau, nanay paluwatan iso ko ulah no falujo ako. To sakatan na tekaw ko pitier ako. Pasoorin to nika rarit no pitliput iso itakwanan. Ato sakairaaw ko pafalujoan ako. To nika layapan iso kako amala kaulahan no miso wawa. Ato sa kangaayaw ko wayway no mako, ami patih ko to falujo no tantlap-tap. 主啊，愿你激起我的爱心，使我有坚固的信仰，确信你无时无刻在看顾我，并且让我心存盼望，被你接纳成为你所爱的儿女，以及让我有美善的言行，来温暖许多人的心。Pakai ni i taramanay angangan utapang ji Yes Kristo amin tolon. Amen. Nanay mapalamet no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。